नमस्कार दमदरिया वीडियो नहीं आसिले आपण पाखु आपनकर मात्र गोटे काम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबांतु। मो पाखरे एमित गोटे गेमिंग ब्रांड अछि आपण मानक पई आपण जोथि के आराम से गेम खेली पैसा अर्न करि परिबे। ना होची एलो 24/7 एतरे मोर फेवरेट गेम होची एविएटर। एविएटर रे आपण को बस गेस करबा अछि प्लेन केते बाट अप्रूव जाउची जते बाट अप्रूव जीव आपण पैसा सेते डबल ही चलिबो। क्रैश होबा आपण ता पूर्व जदी पैसा उठै जंते आपण विन करि परिबे बहुत सारा टंका। जदी प्लेन क्रैश जाउची आपण हारि जंती किछि टेंशन नबा नै। लूजिंग बोनस आपण को 10% पर्यंत मिल पारिबो। उतरे हारले भी आपन को पैसा फेरस्त। एठी खेलिले आपन को प्राइजेस बहुत सारा अछि जोथरे कि आपन को मिलिबो 32 लाख रो प्राइज पूल, टाटा हैरियर, रॉयल बुलेट, दुबई ट्रिप, आईफोन 14 प्रो मैक्स। ता सहित आपन को वेलकम बोनस रहउची 400% माने 100 रुपीस जगह रे 400 रुपीस पाओ। संग मान को शेयर करले आपन को मिलिबो 20% बोनस खाली पैसा। फटाफट जाके चेकआउट करो, पिन कमेंट रे लिंक अछि। विशेष सूचना ए भिडियोटी संपूर्ण भाव काल्पनिक कौन जाति धर्म वर्ण संप्रदाय और संस्कृति परंपरा को अटहास्य करने आम उद्देश्य नुआ। अरे सरदार अरे गेंडुआ ना से आरो साइर जो जितुआ था बाहर जा संदेही माई ना से चली गला रे। गोटे काम करो चल टी बुझे चल आस। गोड़ा बोला अब ता माइबो मोरची तू काई कांजू सो एबो मो भौणी आलो आउ किए मते संदेह करिबो मो धन आयो रे मां भूल काम कले के झाचुन रे बाड़ेबो मो धन एबे खाली मो करे झिया पसी बेलो धन स्वर्ग रे देखि कि तो मन हबो कन कन मो धन। अच्छा जितुआ तो बाहर जा मोला किमिदी। अरे मु व्यस्त होई कि ऑफिस बाहर दिली। हेलो बॉस नाइ मो ऑफिस जाई परिबिनी चढ़ी की मूसा कोणा कर देछि कोणा गणुछि आउ ए मूसा मान को पारी होवनी देखुनु चढ़ीटा कोणा करके अ आ लिखि दैचंती आयो रे मां आउ दरे मूसा मो खट तले एमिति गात करचंती जे से गात जाई बाहरची महानदी कूल रे। आज से मूसा मान को जमा छाड़ीबिनी गोटे केक रे विष मिसे की दे देनी। आज ये केक टा जिमी देले भी खोईबी। ओ केक खुईबो अरे वाह 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 को टोकली पाई नोचनो केक ये से मूसा मूसा मौसा झियो मामुनी पाई केक वाह मते तो आज बंद गोटे चॉकलेट कसिटी देलानी मामुनी पाई केक। अरे की कथा ओ की कथा अबे पागल ओ मु पागल ये प्रभु ओ आम गाँ प्रभु भौणी के माने पकाउछ हे प्रभु आलो मो कथा सुनो ए केक को मु खाइबी आलो याद रे मूसा विष मिसी जी ओ सिए खाइले केक मु खाइले मूसा विष एछे केवल मोर अधिकार अछि। अबे विष रे की अधिकार पूरा चुप आ जदी बेसी पाटी गलो तो मो तंटिका बटे तो घंटिका को टाणी आनिबी।
ସ୍ତ୍ରୀଲୋ ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସ୍ତ୍ରୀଲୋ ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ साक्षात चंडिका तू ही साक्षात दुर्गा पति को बनेई रखी पारु तू मुरुगा साक्षात चंडिका तू ही साक्षात दुर्गा पति को बनेई আলো এতে ভাল গাউଥିଲା এতে প্রেম করতুলা মতে বুড়া কিমিতি বচিবি মো ছাতি ফাটি যাওনি গো ভাই এ প্রভু মতে भी तुम पाखु नहीं जाओ मोरा बचिया इच्छा नहीं मते छाड़ दियो मो मर जाए छाड़ दियो अरे 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 तुम माने बसछ कोन ताको धरो ताको बंचा से सुसाइड कर दे से मते बहुत भूल पांदी अरे सुनो 11 दिन गोटे कुबिचिली करिव रे बाबा मोर भारी पसंद ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଭାଉଜ ମରିଆ ଖୁସିରେ ପାର୍ଟିଟା ତୋ ତରଫରୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ର ପେଜ ବନେଇଲୁ ନିଶା ନହେଲା ବେଳକୁ ସେ କୁମ୍ଭୀର କାନଟା ବାହାରୁନି ସ୍ତ୍ରୀଲୋ ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସ୍ତ୍ରୀଲୋ ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଆରେ କାହିଁ ଲେଟ୍ କଲ ସବୁ ଟେକ୍ କରେ नाम सत्य है हरि नाम सत्य है भाई लो सब पता केत सर मत भोक लगे ए छाटा कुआडे मो मां पेटर भाई अमावास्या रातिटा आसु कते सारा भालू हेक डरेनी बुझल भाई आम दी जन द्वारा हेनी आ गए लोक पठाओ फाउडा नहीं आसो ହଉ ହଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଠେଇ ଦିଅ ହାଉଟା ନେଇ ପଳେଇ ଆସୁ भाई आ जदि से माने फाउडा पाई जाइछंती ताको 100 टका फोन पे करनो मो पाई 2.5 लीटर ठंडा गोटे आ गोटे चेका केकटे आ भाई गोटे काम करो हमको 200 टका फोन पे करो କାହିଁକି हमें नीबू गोटे मार दवा ସ୍ତ୍ରୀଲୋ ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ मधुआ कोठी करो କ୍ଷତିକାରକ ସ୍ତ୍ରୀଲୋ ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ भाई मोर गोटे फोन करी कहि दियो चूड़ा बसा दई माड़िए रखी दिबो मु खाई ଆଚ୍ଛା ବାପା ଗାଣ୍ଡବ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ତମେ ଆସିଛ କୁଆଡେ କଣ ଗୋଟେ ଶବ ଉଠାଲା ଗ୍ଲୁକୋଣ୍ଡି ଡବେ ଗିଳି ପକେଇଲୁ ସେ ଧୂପକାଠି ଡବାରୁ କଣ ଗୋଟେ କାଢି ଖାଇଗଲୁ ଏବେ କହୁଛୁ ଦହି ବସା ଦହି ଖାଇବୁ ତଳା ଅଣ୍ଡା ଖିଆ ଅସୁର
ଆରେ ନଡ଼ିଆ କେତେ ବାଟ ଖୋଳା ହେଲା? ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ତଥାପି ଆମେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ଚାଖଡେ ଆବେ ଏଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଗୋଟେ ପାରା? 6x6 ଚଉଡା କରି ଖୋଳ। ଓହୋ ଶବ ସଂସ୍କାର ସଇଲା, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। କଣ ହେଲା? ବୁଝିଲ ଭାଇ, ଦିଦି ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇନା 10 ଦିନ କଷା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଓହୋ କଷାଟା ଖାଇବୁ ତୁ, ଆମେ ତ ଖାଲି ପିଇବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭାଇଆ, ଭାଉଜ ମରିଗଲେ ତତେ କଣ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି? ହଉଛି ରେ, ଭାରି ଦୁଃଖ ହଉଛି। ମାଇକିନାଟା ମରିଗଲା, ତା ରାଣୀ ଘରଟା ପାଇଲିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହଉଛି। ଅନାନି ଏବେ ମାଇକିନା ମଲା, ତା 10 ଦିନ ଦେଖିବୁ 10ଟା ରସିଆନ ଗାଲାଣି ପାଣିରେ ଖାଲି ଉବୁଟୁବୁ ହେବେ। ତାପରେ ମୋର ତ ନଣ୍ଡା ହେଇକି ଜନି ସିଂ ବେଶ ଆଉ। ହଁ ଏମିତିରେ ବି ତ ମାଇକିନାଟା ମରିଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ମୋ ନିରୀହ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ମିଛଟା ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲା। ନା ବେ ସତର ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲା। ମାନେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ତୁ ମତେ କାମ ଦେବୁ ଡାକି ପାରିବୁ, କାହିଁକି ନା ମୋର 9ଟା ସ୍ତ୍ରୀ 54ଟା ଛୁଆ। ତୁ ଆଜି ବି ଚାଲ, ଚିଲିକାରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା ତଳେ ମୋର 4ଟି ଛୁଆ ଅବସ୍ଥିତ। ସାଙ୍ଗ ତତେ ତ ଜାତୀୟ ପିତା ଡାକିବା କଥା। ସାଙ୍ଗ ସବୁ ହେଲା ଯେ ଯଦି ଉପରେ ଥାଇକି ଭାଉଜ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଥିବ। ଆବେ ସିଏ ଆଉ କଣ ଏଠି ଥିବ, କା ପେଟରେ କୁର୍ମି ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଏଠି ପାଇଲି, ଟୋଟାଲି କାଚ ଗ୍ଲାସଟା ପେଟରେ ପୁରେଇ ଦେବି, ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିଦେବି। আবে কোন হেলা সাঙ্গ? দুঃস্বপ্ন ଥିଲା। হଉ ঠিক ଅଛି, ମୁତିକି ଶୋଇପଡ଼। ମାଇକିନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଛାଡୁନି, ହେଲେ ଭୁଲ। ହ୍ୟାଲୋ ପାଣ୍ଡୁରାମ, ଆରେ ଦୌଡ଼ିଆ ରେ ଦୌଡ଼ିଆ, ଭାଉଜ କାଲିଠୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ହଁ ଏଇଟା ବାକାଡି ବ୍ଲାକ୍ ଧରି ବସୁଛି, ଆଗେ କ୍ୱାର୍ଟଟା ଶେଷ କରିମି, ତାପରେ ତା କର୍ମ କରିମି। ଆରେ ତମେ କଣ ପଚା କାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦଉଛ? ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା ପରେ ଯୋଉ ଖୁସି ତମ ମାଇକିନା ମରିଗଲା ପରେ ଜାଣିବ। ହଇରେ ଶଳା ତୁଠ ବାମୁଣ, ତ ଖାନଦାନରେ କିଏ ପୂଜା କରିଥିଲେ? ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଛି ନା ଗୋଟେ ବୁଲା କୁକୁର? ତୁ କଣ ଆମ୍ବ ଡାଳ ବଦଳରେ ପଣସ ଡାଳ ନେଇଯାଇଛୁ? ଓହୋ ଯଜମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା ଲେଖା ଅଛି କରମ କରମ ଆମ୍ବ ଡାଳମ ପଣସ ଡାଳମ ତଥେ ବଚ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଜମାନେ, ତୁଠ କାମରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଜାଗାରେ ଯଦି ପଣସ ଡାଳ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ କରେ। ହଁ ମୁଁ ତ ଭକୁଆ ଆଉ, ତୁ ଯା ବୁଝେଇବୁ ସେଇଆ ବୁଝିବି ଆଉ। ହଉ ଶୁଣ ନା, ଆଗେ ବାକାଡି ବ୍ଲାକ୍ ଟା ଶେଷ ହବ, ତାପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଓହୋ ଯଜମାନେ, ଏମିତି ମଦଙ୍କ ଭଳିଆ କାହିଁ ହଉଛ? ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତୁଳସୀ ମୋ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାଇବ, ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମରିଗଲିନି କଣ ପାଇଁ?
ଭାଇ ଦେଖିଲୁ ଜିତୁଆ ଏଇଟା ମାଇପ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା ରେ। ସାଙ୍ଗ ପଳେଇ ଚାଲିଲେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ରହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକେଇବି। ପଳେଇଲେ ବୋଧେ। ଯଜମାନେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଡମିସ୍ତ୍ରୀ ଓଳମର ଲୋକ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ସମାଜ ତିଆରି କରି ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା 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 କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଣ୍ଟା ମାପଟା କେତେ? আবে তু সটি মিস্ত্রি না ছায়া বেপারি সবু ধোয়া মিস্ত্রি হেড মিস্ত্রি ওলামর সেমিতি କହିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଓଳମ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ସାଇଜ୍ ନେଇ ସାଇଜା ମୂର୍ତ୍ତିଟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଲାଗିବ, ଯେମିତି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଜିତୁ ବାବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତିଆ। ଜିତୁ ବାବୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ସମାଜ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ମୁଗୁନି ପଥର ଆସୁଛି। ଗୋଷ୍ଠୀରେ କିଏ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଖିଥିଲେ? ତୁ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଆମ ଘରୁ ଶିଳି ପତା ନେଇ ଆସିବୁ, ସିଧା ପୋତି ଦେବୁ, 4 ପିଟି ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ଛେଚି ଦେବୁ, ଟଙ୍କା 200 ଦେମି। यार स्त्री मरছে না কুকুর? কইছ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କର। ପଚା କାଙ୍କଡ଼। ଆସିଲ ଆସିଲ, ତମ ପାଇଁ ସେଠି କାଙ୍କଡ଼ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି, ଖାଇଦେବ। ଛି, ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖାଏ? ସେ ଗୋଟେ ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ସେ କାଙ୍କଡ଼ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲରେ ବି ଖାଇଦେବି ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ସ୍ତ୍ରୀଲୋ ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ସ୍ତ୍ରୀଲୋ ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ। କାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ମୂଷା ବିଷ? ହଁ, ମୂଷା ବିଷ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଶରୀର ମରିଗଲା ପରେ ବି ଆତ୍ମା ମରେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୂଷା ବିଷ ଦେଇଦେଲି। ସ୍ତ୍ରୀଲୋ ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ସ୍ତ୍ରୀଲୋ। ଆଜି ହଷ୍ଟେଲରୁ ନୁଚିକି ଆଇଛନ୍ତି ମାନେ ବାହାଘରିଆ ଭୋଜିରେ ଗୋଟେ ଖାଇବା। ଡିଜେ ସେଇପଟେ କୋଉଠି ବାଜିଲେଣି। ଚାଲ 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 ଯିବା ଚାଲ। बेटा 11 दिन अड़े सब पूरी डालमा ଜିତୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଦଶ କ୍ରିୟାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାଧା ଆଇଟମ ହେଇଥିବ ଆଉ। ସାଧା? ସାଧା ଆମ ଲିଷ୍ଟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମର ଆଇଟମଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଖାସି ମୁଣ୍ଡରୁ, ତାପରେ ମାଛ ଆଖିରୁ ଗୋଟେ ବରା, ସେପଟେ ଗୋଟେ ବୋଦା କାନରୁ ଗୋଟେ ଚଚଡ଼ି ତିଆରି ହେଇଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ା ତରକାରୀ ହେଇଛି, ତା ଝୋଳଟା ଖାଲି ରକଫୋର୍ଡରେ ଭରା। ଝୋଳଟାକୁ ନେଇ ଖାଲି ହାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେବ, 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶା। ବଢିଆ ହେଲା। ଆରେ ଭାତ ନା ପୁରୀ? ଭାତ? ଭାତଟା ଆମ ଲିଷ୍ଟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗେହୂଁ ତରକାରୀ ଦମୁ। ଓହୋ, ଗହମ ତରକାରୀ। ଭାଇ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମଟା ହଉଛି କ୍ଷୀରି, ଯୋଉଟା କି କୁକୁର କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି। ଆଉ ହଁ, ଗଲାବେଳକୁ ଦିଟା ଚିଲ୍ଡ ବିୟର ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇବ, ଖରା ଦିନଟା ନା। 11 ଦିନଟା ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭଳିଆ କରୁଛ, ରେକର୍ଡ କଲ।
জিতুয়া আজ যেন মটনটা পুরো বড়িয়া হয়েছিল। থ্যাংক ইউ জিতুয়া ମୋ ବାପା ଦିଟା ଜେଲ୍ କରିଦେଲି, ମୋ ବାପା ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ହାତ ଧୋଇଲ ସେଟା କଣ କି? ସେଇଟା ବା ବିୟର। ଓ ହେଲା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବିୟର ଗୁଡାକ ଡ୍ରମରେ ନେଇ ପଳାଅ, ଘରେ ବସିକି ପିଇବ। ବାପା ଲୋ, ଏଇ ଯୋଉ ମାଲ ଗୁଡା ନାହିଁ ନା, ତାକୁ ଯାଇକି ଆମ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନଟା ଖୋଲିବା। ଆରେ ପାଖରେ ଏଠି ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁଥିଲ ବୋଧେ, ଖାଇଦିଅ ତାପରେ କଥା ହେବା ଆଉ। ଧୁମ୍ ତାତା, ମୁଁ ହେଲି ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ। ଯମରାଜ? আচ্ছা বাবা, ঘরে কি প্রকার জন্তুটিয়ে রখিছিল? জন্তু? কিଏ? আরে তোমারই একমাত্র পত্নী, যা না তুলসী। স্ত্রীলো তু স্বাস্থ্য পাই আরে তম স্ত্রী তো মলা, মো দূত মানে তাকে যমপুর নেইকি গলে। হেলে কোন হব, তমর যে সন্দেহী স্ত্রী মো স্ত্রী মନରେ এতে সন্দেহ সৃষ্টি কলা যে যমপুরে আজ 50 মাইবে স্ট্রাইক করি বসছেন। আরে বাবা, তোর এই যে খতরনাক স্ত্রী, তু তাকে আউ কিছু দিন তো পাখরে রখিতা। আরে ওপরে জমা তাকে সম্ভাଳି হউনি, আউ কেতବେଳେ পরে সময় সুবিধা দেখি তাকে উঠাই দেবি আউ। আরে রখিতা, আরে রখিতা, আরে রখিতা, ও রখিতা। ଟୋଟାଲି ଉପରେ ତୁ ମତେ କାମ ଦେବ ଡାକିପାରିବୁ, କାହିଁକି ନା ମୋର 9ଟା ସ୍ତ୍ରୀ 54ଟା ଛୁଆ। স্ত্রীলো তু স্বাস্থ্য পাই ক্ষতিকারক স্ত্রীলো তু স্বাস্থ্য পাই ক্ষতিকারক। তাহলে ଆପଣଙ୍କ କାମ କଣ? ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।